Dobar dan, dobrodošli na kanal Lepša priroda. Danas ćemo praviti liker od jagoda. Mirisne jagode sada su svuda u prodaji. Odvojite 1 kilo, lijepo ih operite i stavite u jednu teglu od 3 litra otprilike. Tu sipamo 1 kilo šećera preko jagoda. Ja dodajem 800 ml rakije. Rakija treba da bude neutralna. Lozovača ide najčešće. Možda ide i viski koji ima pare za bacanje. Ali što se tiče rakije, obično ide lozovača. I ja tu stavim 800 ml otprilike lozovače. I ostatak stavim vodu. Naravno, može ići i rakija kilo, ceo litar rakije može ići. Ali ja ne volim ukus rakije, toliko volim. Dobro, promiješamo, zatvorimo i ostavimo mjesec dana na tamnom mjestu. Sad, svakoga dana, svakoga jutra otvorimo ovu teglu i promiješamo svako jutra, otprilike nedelju dana, dok se šećer sasvim ne istopi. Kad se šećer istopi, mi onda ostavimo teglu i držimo je mjesec dana, onda procijedimo liker. Naravno, što se duže voće drži u rakiji, to je liker bolji. On će također stariti i u flaši. Ali ako stoji 2 mjeseca i 3, neće mu biti ništa, čak što više imaće i bolji ukus. Ali mjesec dana je neki standard.